जेजूचें निमणें जेवण जेजून गोवाचो उंडो मोडून चांगले हे मोजे मास तशेंच रोगोत केलें दाकाचो सोरो घेवन मरणांतलो जेजू जिवंत जालो आमचे पासत तो खुर्सार मोरून तोरूय आसतना मनीस आमी आसून भोंवता जेजूचेर दुबाव धरून बोलिव्हिया गांवांत एक बायल आसा गुड फ्रायडेक तिचे ताय वशें घोडटा जेजूचे हात पांय किडायलेले तेच जाग्यार तिका रोगतां येता जायते सायंटिस्ट तिका मेळोन तिचेर एक्सपेरिमेंट करूंक सोदता येता तें रोगोत तिचें ओ जेजूचें रोजनार देवाक तें पारखूंक लागता देवाची परिक्षा घेवची न्हय पवित्र पुस्तकांत आमी वाचता सगळे सोत सामकाराक आसतना मनीस कितें जायत सोदूंक भोंवता देवान केल्ले कसलेय मिलाग्री सायंटिस्ट बोलदेंच नांव दिता देवाक मागूंक तांकां लागता आगोड सगळे वस्तूची सोद घेवंक सोदता जेजू तिका संदेश हो दिता संवसाराक हांव परत एकदां हांवें कुर्साचेर खोस सोंसलेले तुजे वरवीं ते दाखोवन दिता रोगो तुजेच कुडीचे वारून तुजे वरवीं हांव म्हाका पोरगोडटा परिक्षा घेवची सोडून दिया तुमकां व्हरोंक हांव परत येता बायल उलोयता आसतना जेजूक सामकाराक उबो पळयताली धवें फूल आंगणें न्हेसोन आसा तो हांसोन उलोयता म्हूण सांगताली सायंटिस्टांनी तिच्या दोळ्यांची विस्त कंप्युटरान घालून तपासली उजवे दोळ्यान धाकटुलें धवें चित्र दिसो जेन्ना ती उलोयताली चित्र तें कसलें आचो जाबार सायंटिस्ट आजून दिवंक शकले ना देवानूच मनशाक रचून हाडला माकोड आसले मनीस जावंक ना कोणे मुटलेले सोती कोबर संवसार सोदूंक मनीस तोकोंक ना पूण कसलो फायदो सगळे सोजमोन मनीस मनशाक चोरूय सोजमोंक ना दुनिया राखोन दवर हो संवसार तुजे ताय कोतांव गातो ना